Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Hi. Hello. Tell me one thing, I would like to talk to you. How do you feel when you entered this place? Is it a good place to buy, or do you feel suffocated, or do you feel any kind of? How do you feel as a customer? Customer पे आप कैसा लग रहा है? अच्छा है, हाँ. हाइजीन अच्छा है. मतलब साफ सफाई के लिए अच्छा है. ये जगह में अब जो ऐसे सिर्फ ऐसे और आज का क्या हुआ इतना? क्यों आज के दिन क्यों ऐसा? Haga janmet jonga singi palai ka nyau tarik unaitung arjar arfuar. Katanat Food Safety and Standards Authority of India harengkat ki doktor jong katanat veterinary kilalai banjurip ya ka yau polo ka bathamai haga bakilalap baka don ka jingbom le kho hagi jaka dedo bat kilalap ru baki don kinong dedo kibadi ya ki do ki bomlong shu ban bam ru. Ka Assistant Commissioner Jongatanat FSSAI ka kong DBS Mukim kalai thu baki lapha bretno ya kita kido ki bomlong shu ban bam bat lapha ya ki try bakin tep bha hapo khando khnang baki ksawru kenomyo ka kong Mukim kalai thu ru bahagani ga jinglet jurip jongki lalap baki don bun ki jingbom biang hagaba ya ka do ru lasuthat lengkrang hamadan bat lapha ikinong dedo banang ni sakmat kidai ban tep bha ki sinduk omban shu tawa lengkrang. Kalau ong bakani kadai kasin keba kidang wan ban ai jing bensyai bat ondala pendep ya kijing ai jing syai ya kibaro kani katanat karsawan jurip biang balada kilap bakidon kibalek persya kin ngat ha kijing penshitam kat kum ki kendan ai jongga food safety bat kin ngat ru ha ka kuna. Em đời giờ văn lý mình giờ văn nhà ai mất nhà bắt khai nhà ai mất lăng cả nhà building no pa po te ban sa gitu po te yo er sura er salong teng kado kan hop no sima hop kado ko te ban sa simi len long hin ban di ka sai ban sa te kado tadi yang ta ini da iyo da sham knar habile ko di nem tai apun di nem tai to jinde ko di ne ye sa man da ni man da to ni ne ne customer kan ko ko ye do pai saya pun pala ni nung di do pelang pula di do sia ini
lang niya tayo layat sa damiru. Ini sabay ko sih. Tayo. Ini kemarin. Bagus man kaya. Kalau kaptu aja, kablok baik. Kablok baik man keluar. Dapat nyale himangi kada. Dan lewat ikon na kasih yang ba terbaslap lekon na kor ka kiyo kuman sedro. Kiyo kali. Matang lah slap jalan. Kalau kiyo besi jalan itu, kalau asli Kuat lah gitu. Dia pergi kali lihat rumah. Beli mesin biasa anak ini siapa. Kiba pli gitu kiba dia do air cakani ka benta kim don ventilation don exhaust fan don ai kalabu iki haka lesi ka don ka jing mai ko kya jangki te nang ta pi hi ka jing ya kitu kan ru kirit ha iki hapan ya le ha tu pom ka bede mo kata hi ya ka ba benta sing dengan laban ai ta mo oh ya ka ngin sa ngila ai ki ya ka por ba ki de ban pun ku iki haban le ta kinaban pun kuat pen biang ini kidukan kumbakan di banlong nakabenta kajing mentoy jongki simet kum kinong di ki basong hang ni borok sisi kabar kalong nakabenta kajing mentoy jongki nong ba makin yo ay kabam kaba light na kijing ma kata ban iPhone ni ngampat la ban iPhone ong yeti ba mentakan usi ni iPhone te ngila ngin sabu ya kata ngin sabu ya kani kuat shen kin sapun ko ya kini kisni bat kin sahaban le mungkin happy ban Sinabiang ban penwandur ya ketukan nala namar ba kalong kumtu te kabu ya kajing mga bakrawi kabaham kadi kamlong tenang ta pede kitu ki bapli ki basong hang tu hak tu gajaka hang tu hadukan kibu ri ki kajing mga jong kajing kwat kya baru sisngi kin ring mensi mi ketukan jabo jaban itu ikong nila kren yung bangahap bantong daladi itu kab bami nala kani kalong kajing mga bakrawi kido ban display kumtu openly kani kalong kabam day shu ban be kin to Jat bapila yang lap ini hang ni dia kai ka banga kwa ban ais ki pai ba menta baro ginong de do kalong ba ki dei ban nomwa ya ki do jongki lan ban display je ki kum to leng krang ki dei ban bu ka jaka ka shelf lan ka senduk ka ba biang ka ba ngai lai don bentar ringkat bat kini ki association nak liang ki befer jongka do asyar ka do mesi do asniang do belang kaba ngila ay ki ya ka model ngila ay tri rengkat banwan ra ay kani ka model tikini ki association kini keren ya ki para nong ya dia do jongki hala ka jong ka benta baki dei ban bu tik kini ki kendon ki bangila ay tenang ta pede kabar kalong bakin ha ban yo ya baru ki dei ban don ya ka kerteng jong ka dukan do jongki la dari pide dia do asyar kina ay kerteng kata-kata ka dukan bang hadi do asyar ka license number FSSAI license number kalong ka badon kam katkum ka section life Hawaii UA jongka Food Safety and Standards Authority Act R1000 review kani kalong salansar ya baro ti kata ka bangalaban ong kadan ko fine hadian ba ngilawan ban ay kani ka awareness kajing pensay ha man kaway pagaway ka dukan ti ngin sa ya biang ha kaway pada kasian abat ha kani kasian ngin sim action diki kala banlong da fine ka spot fine kala banlong ngintan niki bakin haban le support kasong katkum ka jing trei jongki ka baki kile hatu kisngau ki yo asngau ne me ka jing batha lani ki le persai ka jing batha lani ka ka bangile ngin siu i ka spot te kini baro ken haban juba ki kata daladi akin ka fine ha ka bedi ba ka bam ka di ka ngidon la ka jong ka benta lani ka dot ya kaba ngan om laban ong yepi mentang ni kat no kat kum no kasong kat kum ka jing syam jungi kasong kat kum ka jing bom sim khia jongpi ni haban bisar dot ikini ki kendon baru pai tenang ta pa dia ngong yepi ngidon lang hang ni ya ki doktor na kaliang jong ka veterinary ru ha ka bikila edon rengkat bat ngila lap hiru ya ki do ki bom bit su pandang pendon kam ti ya kini ki do ru ngila ya weng mentang kesini ngila sim ki record baru pai ngila pa iki ban berat no ban dispose no aku rupam ke bedai bakin tep aku rupam ke jaka ke bedai ban nung yo syuki ksau ki nang ba kin bu ya ka ban nung don ke jing mai ginong ba nong